Maimara Dr. Zirlai Students Union in Maimar Ping Zoram Medical College Tia Thak Andu Lo Thu An Soya Ngai Tua Chale Turin Mizoram Sorkar An Ngen Mizoram Pradesh Congress Committee General Secretary Pu Joseph Lal Himpuyan Sorkar in Primary le Middle School Zirtir Tu Zakwa Somli Paruk MR Lak Atum Su Dan Bo Chiat Na Ani Awangim Dan Mangin An Beile Don Ti Asoi Sibay ule tuna CHANCHIN Kim Sang Zokin Maimara Dr. Zirlai Students Union in Maimar Ming Zoram Medical College Tia Thak Chu Zirlai Tabaka College na Kaltuang Lai Tan Buana le Harsan na tam tak khen thei ani ti soyim andu lo thu an soya ngai tua chale turin Mizoram Sorkar an ngem Dr. Zirlai te hian April somni panhi a Council of Ministers chukhomim Mizoram Institute of Medical Education and Research Maimar ti Zoram Medical College Tia Thak an rel chu andu lo ti an soya College Ming Thak chu achul na chan Chatak Shatir an lani lo wangim thak ani lo nan achul ang anga malak an tumti Maimara MBBS Zirlai te hian voin khan thu chwa siamin an soi Maimar Ming Thak lo turangen na hi Zirlai te hian Chief Minister hna meni sari khan an lo the lut to a an lekha thelua hian kar khachunga malak na an hulawani chuan Ming Thak an du lo thu hi media apwan zar an tum thu an lo shatir lok to ani meni sari a Chief Minister hna an lekha thelua hian Maimar Ming Zoram Medical College Tia Thak wanga harsana thleng theite an tar langa chuta chuan Maimar hian ni kumsang ni sompariat khan Medical Council of India MCI achanga college bulchan phalna Letter of Permission LOP mu thu te Kumin meni thum khan first renewal petura Maimar hi an endik le to thu te registration deal chan ani achanga college din phalna Letter of Permission LOP mu ani thlengin le khapoi mo chi sang sang Maimar Ming veka MCI ya thelu aloni to thu te college din phalna renew le tura deal na thelu endik tu first inspection team te hna po le khapoi mo zong zong Maimar Ming a thelu vek ani to thu te le heta hian document college seal le letter head zong zong te po Maimar Minga thelu vek to ani thu te tar langim MCI record a college Ming thara siam chatle chu thilti the ani to don lobani anti MBBS Zirlai te hian Medical Council of India in record a call zong zonga le registration boy puina zong zonga Maimar Ming chu man vek ani ti an soya chung zong zong thak tir le vek chu thil har sa takani dona document chen khata Maimar Ming chuanga chen khata ZMC ti man ani chuan MCI lamin an pom the arin omlo ani anti a chung du khop man tur omlo wangin tun din huna college chuan MCI mit ala tlung phak lo hle a boina dangin abel chale chuan registration deal na hi MCI in aloti photo angin nol mai ani ang ti ahlo omani anti Hengma ka hian MBBS Zirlai te hian first semester examination an lopal tlang tho thu le first year university examination an mabak mek thu soyim henga te hian college Ming anin zialu na chu Maimar ti ani ti an soya college Ming hi thak ani chuan Zirlai te result chu MCI lamin apom arin omlowani anti a Zirlai te first year certificate mark sheet le record te Maimar Ming ati chwa ani laya an kum ni na second year certificate achanga college Ming dang man ani le si chuan nakin zela Zirlai pass chhuak te po in harsat na an la tok don ani anti hengba ka hian Zirlai ten mithirwang an zai turan lak lo theina tura Anatomy Act of Mizoram Assembly in apas to po Maimar ti hitman ani awangin college Ming hi thak ani chuan kum khatal nga bel le angai don ni in Zirlai te hian an soya Mizoram University nuaya anin zialo na tur affiliation le khapoi mo thui tak local to te po Maimar ti chu man ani boka wangim Maimar Ming thak chuan Zirlai te le college tan har san na tam tak a thlen ani anti Zirlai ten Chief Minister hna le kha an thelua hian Maimar Ming thakin a ngong tur thil chi sang sang som an zia kani Mizoram Pradesh Congress Committee General Secretary Pu Joseph Lal Himpuyan Sorkar in Primary le Middle School Zirtir tu zakwa somli paruk MR lang atum chu dan bo chiat na ani awangim dan mangin an beile don ti asoi voina aizo press club CHANCHIN bumi te akomna a Youth Commission Chairman Pu Joseph Lal Himpuya hian Mizoram Teacher Eligibility Test MTET paltlang lo zirtir tu zakwa somli paruk master roll lak Sorkar in atum chu Right to Education Act in aphu le recruitment rules sang kal ani ti asoya hi andu sak zong lak tum na le party mi te du sak tum na ani awangin Congress Party chuan ado dalani ati kan thia tangin tu na hian emena Sorkar chuan primary school le middle school la zirtir tu turin
mi sa ko so mi le ko set mai MPSC kalkan win MRin la tumin tuna hian ma America India ma sang ni Papua right to education act of nuwa state tina eligibility test exam ni tunin central sarkar na siya tira tumi ang juan 2013 tangin kinira ma po MTET exam ani china tumi MTET sulo chu zipli to here langai lowa o intena recruitment rules o MTET sulo hi MTET chu hi primary le middle school here requirement ani RTE Act sanghi pakwa man ani nuwa primary le middle school zirtir tulak thar tu rengin tet an paltlang ngei turani ti pu Joseph dal himpu ya hian soya Parliament dan siam zul zui hian National Council for Teacher Education NCTE swan kum sanghi som August somni pathuma sha tirna ti chwakim tet kalpui dan tur hi asiama education so concurrently study awangim central le state in tet hi andwanga Mizoram po kum sanghi som pathuma changkhan Mizoram teacher eligibility test MTET chu man ani a heng te hi Mizoram sarkar swan palzu da tumani ati kumsang ni som pathuma changa MTET buat sai ani nuwa MTET paltlang thap zirtir tu ta na danang takalak the mi sang li za pakwa an om to ti pu Joseph lal himpu ya hiana soya heng ji nga sang ni zan hi somru patni chu primary school zirtir tu ta le sang khazaria somli pasari chu middle school zirtir tu ni tura MTET paltlang an ni a zirtir tu ni tura MTET paltlang hi an tam to ka MTET chu thil danga ta na man na tur omlo zirtir tu ni na atan sawa poimo ani awangim MTET paltlang tam to kanom laya apal tlang lo zirtir tu alak tum chu dan bo chiat na ani ba ka thil kal phung ani lo ani ati tun thani ni khan DPNAR chwan zirtir tu zakwa somli parukte MR la theitu recruitment rules online man ri lo one time relaxation deal na chu MPSC ya athlendi pu Joseph lal himpu ya hiana soiboka herot na hi party mi te du saktum na mai ani ti she chungle India rampuma dan man lai mek te shereng chungin MPSC chwan thutluk na dik asiam an be sei ti asoi zirtir tu zakwa somli paruk MR la tura sarkar in chwan lama ahman thingtang zirtir tu indai lo wang ti chu chwan lam atling lo ti pu Joseph lal himpu ya hiana soya tun naya MPSC kaltanga primary school zirtir tu somkwa pathum lang jinga somparia chu aizol khopui zirtir tu indai to sana huna da anni a hetiang bok hian zirtir tu indai to sana district khopuya somni panga da anni bokani atia middle school zirtir tu atana lak thar somnga paria jinga pakwa po district khopuya tho da anni ati MNF party in sarkar na asiam nuwa party ro rel na sang National Executive Committee masaber voina neya thathum chunga sarkar malang na thlir le tin sarkar malang na te chato kan ti thuan soi December ni sompanga alaglu MNF sarkar in na thona hun thathum chung vel chau ala nei chungim Mizoram taram masona shang shanga thlen te chu ro puyan ti thuan soya President Puzoram Thanga Chief Minister ga shwai National Executive Committee hian resolution passim MNF sarkar in ko shan le khotlang du lo zu akhap ngalte district thar pathum saitwal khozole na thial siam ngalani te khopui laili changa Assam Rifle son chwa ani theina turti fel ani ta te kumsom chung congress sarkar siam chat theilo zoram dung twa na kong siam chat ani ta te lir thei chha lifetime tax pack dan ti dang lam ani ngalte thisen man mi puin an soi chin ti to pani ngalte school kai hun mi zonun phung mila siam rem ani ta te le zirtir tu chanem taklak thar tura rawang man ani ta te zo na thlang in pum khana tura Manipur Tripura le Myanmar aba service tir tura malakani te Mizoram tana changkai tak tak tur bil som pakwa pasa man ani te police chanem takla thar tura rawang man ani te stadium panga din tura soifel ani ta te power supply nyang nar zong na tura transformer lian 25 MVA pahni cha thlen ani te le congress sarkarin akal pui hlei theilo healthcare scheme pui tham tak akal pui me kani te hi aro pui tak zet ani anti pangang puang fall army women vai mim sing tu te thaina sataka aswa chu poyan ti thu le hemi do le tura agriculture minister hova malang na chu lom oman ti thu te sarkarin phung boma central YMA soma ma an la ho te chu lom oman ti thu an resolution pa sa hian an tar lang boka
Chief Minister Puzoram Thangale akai shwai sorkara Minister te MLA te Board Chairman te le Committee peng shang te malak to na te chu chhuan oman ti thu le Mizoram kai shwai zel tura an rin tok thu resolution an pasa hian an tar lang bokani MZP in Mizoram Youth Commission na thok theilova a mek chu poyanti thu an soi MZP Headquarters Executive Committee voina aizola chukhom hian kumsang ni pariata din Mizoram Youth Commission chu Mizo chalai tam takin na hmu nan le ezon na hmu nan an mang to ani anti a tun hnaya na thok theilova a chu poyanti thu soyin Mizo chalai te ma khonga ya na thok thei tura chairman porwat velvat turin sarkar an ngen ti an soi MZP Executive Meeting hian Mizoram le Assam ram ri chungchanga Mizoram chin chan zelani lo nan pi le pu te lwa chin ram hum hala neile le nge turam malak chun zom zel ni se anti a Central Sarkar in rol nuaram ri chungchanga malak zel na a Central Sarkar chuan Mizoram team chu Sarkar ho tu te nen Mizoram china an pom soifela shil le tura ati anni la yim he hi Sarkar kuta atop dari ani anti a MZP chu adin na nga ya alading reng ti soyim zo fa de chol buk po sak ani theina turam malak chun zom an tum thu an soi MZP Executive Meeting hi an President Puel Ramdilya Naren Thein akai shwayani Mizoram pangang chikhat Fall Army Worm puang mek ti rem dan tur Agriculture Minister Pusil Rinsanga Hovin ICAR Research Center shangshanga mithiam ten voin khan an soi ho Mizoramin alapu ngai lo pangang Fall Army Worm puang hian no nei tu teril ru na satakin ati boy ti Minister hian asoya Agriculture Department din ti rep tumin thei to pin ma ala ti asoi All India Coordinated Research Project Principal Investigator Principal Scientist ni Bok Dr. JC Sekhar Chuan Telangana le Andhra Pradesh te nikum khan Fall Army Worm hi mu ani thu le vaimim sing tu te na sataka ati boy thu asoya he pangang hian thai dang somriat vel ti chethema se vaimim bula chin fu le bu te ero a khoilo ti asoya Mizorama po lau thon nu tuktura omlo ni asoyim malak na mumal taknen thunun thei ani thu asoi Mar in Pui Mizoram Region le Sinung Hills Council changko buat sayin voin khan aizola Mar Mother's Day man ani aman pui tu Assembly Speaker Pularin Liana Sailo chuan Mar tarate in pek na chu mar nam chau ni lo zo na thang zong te tan ani a zo na thang te chu tu ma in en chang turan omlo ani ati Chief Minister Puzoram thanga kai shwai MNF Sarkar in zo na thang in bum khat na angai poimo ti Pularin Liana Sailo hiana soya engtika emo chuan zo na thak te chu ro rel na pakhat nuaya an la om nge ya be se ti asoi Mar Mother's Day hi kumsang ka zakwa somtwa pakhata changkhan man chanani a mar namta na nun na hlan tu te sha rengnan le za na lantir na niya man ani a in khom hi Mar in Pui Mizoram Region Finance Secretary Pu Samuel Bushilan akai shwayani Aizawl District Disaster Management Authority Board sayin voin khan saitwala lir alo min thula che dak dan tur atak angati chinna mock exercise neyani Saitwal Government Higher Secondary School Government High School Saitwale geifang dor gona te mock exercise hinei ani a lir hing lo then thula chanchwa na tho dan tur te chanchwang tu emo medical team emo an thlen ma a first aid in pek dan tur te le in chhonga tang te chanchwa dan tur te ti chin ani SDOC Puar Vanal Omahovin Apisa a Chukhom Zuyim until ti china maso na tur omte an soi ho zuya mock exercise a hian disaster management lama thok tu te ba ka khotang shwai tu te Saitwal Police Station le Sub District Hospital a thok tu te an telani Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram le Mizoram Power and Electricity Department buat sayim electric mangtu consumer de dignale sanvo sia ha a zirhowani Workshop on Electricity Consumers Awareness Day of Zirho Nahi JERC Engineer Pulal Charliana Patswa Winakai Shwaya Siaha Additional Deputy Commissioner Puarla Remsangan Honna Thua Soi Nuwa Electric Consumer de Sanvo le Lung Oilo na Anneya Achin Feldan Galpungte Electric Bill Su Dan Tang Puite Mithiam Tenan Soifia A Mi Puite Zona Po Mithiam Tenan Chang Ngalani Tlabung Sub Headquarters MZP in Voin Khan Tlabung Mi Pui Tuitlan
khô thang tui pui achanga tui siak na water pump house an enfia a siam tha thwai turin thu nei tu te an ngen kum sang hri som panhi kum tir lama boy pui chan to cheng noi zali somli panhi sen na improvement and renovation of existing water supply scheme dia wa hi tun thenga hon lani lo ma se mi pui mo na awangin PhD department swan an mang chan to a kum khat po aral ma a man chat the ani lo chu labung sub headquarters MZP shwai tu te hian an enfia a na thok tu te swan dun din huna tui siak na khol chu ni khata darkar khat aya re a man theilo ti tabung MZP shwai tu te le an ma ni joy om tu VC te an lo shilani tabung MZP hian tabung kho pui chom thei du rangai project pe fel ani nu re lo te a ani dan tur anga mi pui ten an chhor theilo chu poyan ti thu so yim ma la thwai turin department ho tu te an phut ti an soi Lunglei district abung mun khotlang shwai tu tenan khwa a BSNL network a chatok lo chungsang soi hovin 2G service ai chazo pe turin BSNL ho tu te an ngen to ngai po shang shang ai ole VC te chukhom hian BSNL mobile network an hman lai chu 2G ani ti soyim 3G ta la upgrade an phu ti an soya mobile network tower chu kumsom panga malama siam to ani awangin a him to kem ti enfia tura thu nei tu te an phut thu an soya until phut hi jun tharal ma ati hlo thlin ani lo chuan BSNL tower chu son tura malak ni se an ti ani Chief Veng Chung branch wai me in voin khan an veng chunga mi har sa che na in tur na tlangin an sak chat sak Veng Chung branch wai me te hian an veng chunga ma ni chawa khosa parol kumsom riat pani mi lo lai chu a ong rop deuh to awangin sak chat sak an rela veng chunga an ve bur khon a changin cheng sing ruk vel an mu a sarkar department chen khatin an tho khom cheng sing ni mimal chan pui na tling khom cheng sing riat le mi chhanem ngai te tho khom thing zai le ban ril te mangin na tlangin an sak chat sakani na tlanga hian mi zani vel an thok chhuak ani Mizoram BJP in tun naya an party national president Amit Shah West Bengal a campaign tur suti buaya tok nia soyim voin khan an party pisa a lung oilo na an lantir democracy hum himandu thu te Bengal hum himachul thu te le TMC chu democracy bo chia a pu na thu jiak te an kenga Anpol General Secretary Puvaran Hwa ka chuan Lok Sabha in than nei me kan state chang shanga muan taka in than na nei ani la yin tun kar thole ni khan West Bengal la an party president Amit Shah campaign na tura TMC party ten buaina an siam ni asoyim Mamata Banerjee kai shwai TMC che dan chu an dem ti asoi Indermin Lok Sabha in than kan mang chho me ka thali kal ta vela tran khan Indran hun dang zong zonga a peaceful line West Bengal kwan har sak na men lo kan to ka Indrami chu kan prime minister te kan national president te campaign to le rally nei turang kala piangin ti bu en thina nimin pia maya khan campaign bortok na khana nei turin Amit Shah kan national president kala ta chuan TMC hobin Bengal pumpuya poina semin har sak na an lo siama chu poi kan ti ma chu mi bang chuan hetian hi indrama omle tolo na turle he hi tha kan telo ni ti entina indram pumpuya BJP state office zongsonga state khopui zongsonga boina hian nimina khan demonstration hemi du lo na hi kan na ya chu nimina thu kan thriat lai na wangin keni chon boina hian kan nei ania hetian hi indrama omle tolo sala kan du le ya When I BJP Meru Pradesh Chuan West Bengal TMC party P Mamata Banerjee kai shoi set dan hi condemn ta zeta Bengal mi puite an dignale an chan lo diktak an chan thainan BJP Mizoram Pradesh Chuan chu an nuwa kan ding rengani ti hi voina media local te kaltang hian kan puangani Voin khanai zola kholumlai berin Celsius degree somthum pani point panga ani a avola berin degree som pasari ani nizan le tukina ra sur kha millimeter somni panga atling ani naktuk zirtom nia chuan kholumlai berin Celsius degree somthum pathum vel avo ber line degree som pasari vel ani winani jingdarli le minute somthum pasari ani chwa kanga taidar nga le minute somnga palia atlale ang